Wow. Adishima medase Emma Wakova edible program Odo Ahomaso ewa Adom TV so ototo bonsu atuka funyame Adam ni mobo hura kwa enefi ade nso no wode akyeye ema moja gusu de nyina yemu afosane me ene mabusua wonso no abusua ena me wonderful resource persons me mpanifo enne me ne obadwumadie no so wonso abusua ho ye womankasa so mo ye womonafofo ho ye kyese wiase afa na nyinara semuni ahwibo modo ahomaso de ye wogidie no se obi biara ho ye medam ase ema makoba se de ahuga No shaking. Me that say. Put it in, baby. Yes, this say. Anne, and Mary. I said I want the full no. I don't know to say. Uti is simple but nice. Tia. Unyo bian pre Hi, baby. Hey, hello. Oh, hello. Ajay. Now say, Munya radio, one of the days, no best expositions. No shaking. Ooh. You sure no shaking? No shaking. Now I know Mary wait me put on the sana. Emuda. I told you the more. I told you. Mama when this is achi, anya easy. Aya kama keke. E di share radio ni nyam. Ya me nhira wate. Amen. Ya me mie kwan bebre ma ye nyinara. Amen. De be ye ba nwu de onyi mfiri mu kra. Na ye ntoye na bibia enye kama. All right. Afisha pana ni wo mu no. Awade no so egusu wawe empatwe no so ye twe na mo ya hye endros ye twe mpra no papa eso ye dros no ya hye ye nrobio na ye nim na ye roro ene ye kunipa so na ye nim because ye kunipa na ye nim abortions na ye no ye nipaku etimi srew aka na ba miensa bi na enan po na ye de January bosome no akọ awieye na ye di kọ awieye eye atena se na sese say January 1st up to 31st January he manabontu etisay many ye no etisay niema pabe na maye wan na maboa no wan na medi ne krama no na wan mo nso na madada wo mo wa we won kasa wo self check no a wotimu say timi boa o e ma wotutu anamo ye Odo Ahomaso de set na fata no eno ene ye de be ma mo hwe eto bi ebedi watem na wasu emo ye ma wo akomoden esani ma abesoa no edu chemi dukui so be I want to say na de be chi me kon me da say so nya odo otwe hom na mpo anya wo nko a na bia wo ni wo kunu ana wo yire ana wadamfo bi a owo problem bi mu bibi ha no bi jojo no wo say me hwe Odo Ahomaso no me tie Odo Ahomaso no menya baby edi me na si enye se me ken na ya ho odin o da bi eyo totobo nso atuko afunyame na adom bi a wode adom yen na oguso dom yen no eno aho odo ene ye de mamo e Odo Ahomaso wo ba wo wade ye ni suba tantan ni de afi no de bon no o de erem o ahuga o de erem o o de erem we nya nto ho o de erem na ye me ya so osofo bi ti ahia man na wanya oba wo so pe no ma ye fia wade wo de oso na wo osofo wo aso nti no oso ye mrofri de ni bi enti we de iba mu aja osofo no ho nyo oba no so ho nyo che we de na nche bia within 2 months say konka edem nyinsa ba betom mami wo fa ne ba afeka kaka hospital na eka wo sima yi de nya adwuma akwa ni didie na taade osofo aden ado so bi bai se na yire I don't know that this modern world was ma yire nya adwuma ma wo mpie ma wo nye hwe onso a untimi ma ne sika ebe so na obetimi obonabrewa and one was say ababo na 29 and ababa na 32 they are young esi se wo osofo wo tu sa na mon yi wa shama ho no a e wa shama ho no a na wo change members e wo issue e wo mawari mo problems wo mawari mu a asem ben e na abeka kire wo mo eya na eya me bibibi yes
bibi bi na o member na anya adwuma be no to collection wo se wo yiri nya adwuma no bi yiri de onya adwuma no for to collection ma wo ensem wo wele oh it's not well because we don't search kire obi so say ya phone ni nyina kire wo so wo se wo yiri nya adwuma onya ta ho bedi oye ta ho bedi ya anya man ho to ne kro wo ma di sika nyema akran kra wo say wo a wo fia wo hospital and say be kafra osofu bi na ye we o you see na de onye osofu nso e dey no ba enti ye wari wie ansa na suban real suban e dey bi no ebi nie omo amoya sa na ana omo jealous sasa ne yiri ni pia ebi obi be se ne pe nti ni o ma ne nkokra enso wontimi mani bibia enye ne ma nyina no betimi ebisa so na se ekoba sakra nche na oba ne ho afono because bibia wo be ma no bibia nti asa na ne ho aye wahi enche na ne ho afono so nti papa sof me pacho we de unia mame sofu na me so me pacho mo ba no akwada ne ho achen dia onye adwuma wo dia sa wo ma ne nkwa bonten enkonye adwuma efie se table bi kura fasi ho na totɔ ne magusuma no no ntena ho se no dia onkochin otefa akon kakra obetimi dia support na come aso am work rai and come am starting to ice water bill even bottled water wo ba so for ire osofu yi na eto nso yi osofu yi na eto menu asi na ubetimi kwa de two members kra efu and to be osuban bone pa won platwi mu a we dey hu because normally no en platwi ni mu no ye katakata ne amaso ye be de ne hu say no yam say ebi nko wani a very difficult say we be hu enu nti na ye tufu no ke bi nu mu fa bi mo omo abosuo mu if you say eniye bebre wo ho a ubehu ebi ti say de ebi ti say me de mi ankasa me ye me ho mfato ho okay ye yure me kakwa aye say onipa akona mgbe yi me ni be ma bi tena ho na o gas asa no o se na gas e de nu aduane asa no yo o se me de first kwa na me ne me yere wo ho no no itimi sakra bible so me ne enfele nti so bidie oh Allah me pa to san ke bio Allah what say there o se first ya no ne yere wo ho no no this is serious issue man yes I'm serious it's serious yeah me so me ne try so anko si we so wa huni pa kwa ne oh manage anko si hwe also first no ne yere wo ho no gas sa bi wo kra 1 month na yere ni so bidie yo bidie ni so on to ma wo me say mahuga ensem wo well wow na wo behwe nso ma on ho ofe mo suban so na tahia say sohwe no because me ma ni bebere ni kire ma on ho ofe it is a wani anna ho na wa ma ho ofe ni nyansa mata ho a tem bia no ma bebere wo ho a ma on ho ofe no me ni bitimi ebo mo mrewa o se first no na yire wo ho no gas san bi o ka o kan nya na ni wumpo ampani ampa so no mama mani anna ho yie mani da ho be 50% nyina fra mani se no do fra wani da de baking kra wudi be ma bi ti wono ka se ne girlfriend na ne yiri bi no ne to no gas san wa ma to so bi die so use wa adwen use wa adwen se o ka bibi kire wo enye se scan bi ni so ni wo de be mo akoto fom na bidie ne ko kan almost scan to because when him say bidie no we better 1 city 2 cities ebe nu aduane e do on top ma oba so obedi me ma sa so mo kasa ye boko o de kasa to na nipa ko me ka o de kasa to fom a me say me didn't call woman right o de kasa to fom a omo ado so ya no mu so sa de ne ye green ampa o de kasa to fom nya wo ye hwan no wa hwe yi o be kasa o soro abofo o de be yi na ka me mani emre yo eso di yi me odi yi pa e ma wan kasa e kan wani e kan mani mami hu se ye di yi me angaza this is only power wa mo wani da so mo wani da this abo a kire ben cobra pa na so mo wani ti enye wo black no cobra nkasa na so usia enti I mean enti o empratwemo ni pe opansa o ye korinsa ni papa bi cigarette o we ne sa uhu da je say ebia na ejuma bi o ye no
enye de sefata enso hu da. How do you know those? Because normally no me here we know the amount. Me here we know the amount. So okọ wi o eya na mfa ho. Na ekwan na betimi afa so e de ebisa those things. Ahuga. Me da say doc eno no e wo sa e wo ne no ho a wo sa otimi bisa eniema bi ade bi wo ho a obehu ebi omu abehu na asa wate siga scent kakra bi e wo ne ho onum ma hu but obaaye no wate ana bi a wo hwe wo steady na no upe so mo hye siga no no ma no na etimi yetuma na bibi ana mo we nsapa no ubehu se na waye horo bisa nti usha ubetimi a steady na sa wo suspect ya memisa no babo money fu ani to from na steady ni kakra afenso na wa set obi kan security abonten say obi a wo trust no oh ebia ma suspect sa die ewo mikunu hu nti me pa cho ya ma wani na fom ebia sa dwuma mu no wo se edwaso no wa ba bi kro namfo mu ya ma wani na wona ehwe ma me hu bibisa bra bebo me amane so eno wo ankasa direct no wo betimi nso abisa se mira se mahu ensachire ye bi wo wa bra bo ne so ne ma bi nkomi ye me ye wo yire mpena we ya mpena emfa bibia nsie me enti sei ena mahu na te sen so wo nka se ma suspect you fa pem ne bo so wahu enti ete se esa se eye no kra ontimi endi na obeka so ebia se ni se so na we waden di enti eya abotre wa na wo se unya abotre because kakra wontimi enya na ato aso kan ya na wahu enti won so be mu ani adafom na wa study ni sa obo se da kro obe che no na we jai kra ma ne nwale wo sa because nye me nyina ne num wi num nsa aka na miensa awade na si I invitation cards what we are aduane order kese wa ya niema bebre na we hu bibi say ya edi empa na be hu a e wo se eye why do you know say if you are so otimi jai media ana otimi aware no etwen san media se wodi bibi asie me na ka be ade e be chekura me aware na se mi hu a dog me nware sa me nkom because yen nware yen poi na wodi niema asiesie mi sei na se minya bewura mu a eno na aba me den enti ni abra mani ehu de me ha me hu mewura mu na ekire abedane me adwendwen no haw ama aware a me kweda bia na me ti ni so me de me nya anigeda me nya nkomu achia na muye great enti eno Mary ni ma pensa ena ka be nansa na wotwe na obema be ye ho ade ana wo bema wo kwa koye oba ho ade a wo behu ana obeti kese wo behu ankasa ana obeye ade amu atwe sa wade no asan ni ma bensa yo me da se eni ma ne de dosu wo se be me ni titru no be me bi wo hu oba a onya dwuma wo odidi nan fufu achi aye connection enso area mu ho ono pa na dress wo se Ensemble sisio. Odidi nkrofo achi na oya ala enso area mu ho no pa na dress be hu do nye se bia na me mpra no ma na bibisa na no de area mu ho no ni upebe ma o dress e yo no expensive dress yes oni pasa no senya baayiwa na odoko wura ni mu ene bia otimi ye ne ho adwuma wo mpa so a very dangerous yes onye adwuma ntre ye ko boye kromfo eno die mi hu ense ne me ma me ikan na me sister penny ikan se si akra na ede nsa no ye me hu ade me ka se mon stop enti wo ba bia ye kan ye so mo ka ma mo hu wo mo ka se me hu a na ye won so de won so hu a ti enye so mo ka ma mo hu wo mo de o mo ya wafo eno Mary ena be ma dada no eno mia nani nya sa kuduro no se ene e wo mimi fie ha besen gas asan gas asan no kra ma mi 2 months me to bidie na wakwa ko hu be ma onye dwuma na o ya ala na akotena ho ekom na be de wo so be work at hospital
Me who me last boy, me ka hospital, me menum. Akuma. Me di rich be 1 month. Wow. Me na see me say, that will be a my ye me sana me wo ya che operation. Na me say nurse for no. Me ato bench so. Me ba na yare nti me di be 1 month. Na me wo ya che. Akuma me say me na see ehunhu ite se sebe esirimu foyare yi bi na bukabukabu so. Kuse. Nti mimi komia mi kura na makohwe me ba na bi oda. Na mesiman bi de onyankopon hira no me nyem nkra ha na me hu se Ghana fo me mahu apemfo a omo respect him ebinum na ma wo mu ba na me na ase na tai na doctor say ontimi nye bibia ma because mo bia ma wo ma operation me da form na me hwe me ba nti moja no enflow yi nti oni bibia nti moja duro na ode ma am sorry na me de na si fom a na me na ho na wo so cheke it will be over hospital bi ano se bi ko mi kro na me come ba no a be hu se me yare for ba obi an kan cho se awo mu se mo na ye me sa obi hu se me yare for ba okay me na wo so se cheke me si fom na wo so enti man bi e be pake ne car wo so iskani pa na me de me kwa de hu ya se me hankachifu atofom me na nte boko e kwa na man no na wasie free car ni mo no farmer wa me chano akoto no ma hwe ni se di ni mani su ni su na se Ghana fo me bi nsu wo do sa e kuma do ebi ehu ma mobo o de ma me na kakra yi me ba doctor kenza me fa me na inu su nye so na me fa me tinko na 2-3 days ni mu se me na no na eko enti se wo be ware ne se unko tibia bi mu ansem aye kan ya na nya agudie o enya agudie o ye betena no e nyame hu bi na ya na bewura ye mu se metena anadwo enkyerechire o we ye che nyame sam o enye bra na beje woyel bi asem o ye de makwa ye de free o enti esese mutie enya sofo se beje woyel na maame na eyew o maame na eyew mi tue mi maka kire mi masem de daje wo ama obra yi no pa se me te o maso se me ba ifudi ani sofo kon nim be chia yam because open one no what to no wahu enti we nsem we aye kan ye de makwa o osofo no kwa ne collection ne hia no o enye se sabio udros no aye se kaba no a wo de da wuku achi na wuku kon no wo no wale yegu no onka wansam o oye ade ma ro ko TV se odofo usi ha no mo a odofo no obi osofo no so na dwuma no wo ye o se do nyonko se wo oso odofo na wo kanya mesem a odofo no obi udofo no obi wo kanya mesem odofo no obi me dofo pasi mi hu abotre mema obi na emre nyanso wo bekwai odofo si ha wo bekọ na se na obeju nsem sika nyina ko na bo so nyame ye odo just wo kasi ye wo nyame ye wo awadi usika usi ha no afa ha nti mi change mi ma yi ne duru ababa ko mu amefa but eduru odofo usi ha no afa ha no madum no na makoba bi fufuro metie ba bi a ye tufu sei no me pe because futu we no e che bible mu asem yes hye dross ma wani na mu adwaman yare aba wo be yegu wo ba kotwa wrong meat ama be mako ahwo umpe we na opede en awie adishima me ahuga betwa so na gusuma wakoba e de ba wo program Odo Ahomaso ototo bonso to kwafu nyame ade ne fiade aye aye wo baabi wahwe wo dofo bi wahwe wo maame wo yemu ba wachiri ba wo na bi woni ho ba ne nyina ye nyame asem odofo wo sukakra mo ani na ho na wo ko ebusuafo ne bi ba wo mbeje safo me se me fa ma wo mo safo nya on dia woni wo ku na ware ye 5 years ni 2 years ni kwa ewu kwa ho ade ai enti property no meje nko won meje car no nko wo mutimi pam ofie ho omo yeso omo ba police station ni Asanta dofso na oni omo aka ai ye ntiti krani ba bia ye ntiti krani ba ma bia ana no peno bo mama ne se ba ma bia ni yire wuo na kwan de ba ma ne fa so no eche ma ni bi de na me se ba ma ni mo ntimi afro ni nia ba mo ne frɛ me na me se sa omonko anko ampa within 2 hours no na ataidi o say hey am say enyame enti odofo ene fiade wotu Adom TV hu na wo hwe Odo Ahomaso a eye nhira odofo tie bi ye notes na ene umia wani hye wo dross ene umia wani hye ye adwumaten ene wudi ne kware ma ho wo hye asefi ene ye a
enche ubon se na wanya gye be makra wo expect so obeba won chen no wono e na obeba won chen wo ba kra wo expect so betimi ene na akasa no wono e na wo ne be kasa me pa mo chow ye nsempa ne ye ken ye se awade no ye be fa mpratwe mu ne ye de akọ awade enso nimi bi wo ho a ye nhye ne nso e wo mpratwe ne mu ye pentem e say ye nkofo I mean ye classmates Emma eni muti mpete mu mrantie obi aware kai BMW Benz open top you just name it enti to one obi man na ho popo enti wan kse odo hu ko rem na do hu ko rem sa anu a ekosi sen enne wawo nkwala miensa nkwala nan obi ani naja beme nkwala nsie na wawo obi ani maami o na nti won tena sen check ho se edi empa edi empotin awade enyo be na nitie awade me gidi pass yankopon so amma obi ase obi won atesifa sase su e wo so ware na wase dore ana reverend enu anu no enu anu na sane na me sister kan say emema ni bi ewo ayem atenka ana humobro ma ebi so trimu oden papa bi o ware na yire wahu na yire no efa na chi because na ni kunu ni ntimi ni yie na yire ne fa na chi na ni kunu no obi bebo na mane na ohu ye instead ko be frɛ ne yire no na wone na kan bisa na bi e pouch obi kura wode ama no wo so ni mo yare wo so se ukotie ntimi nsore enti hwa ne papa ne kofa aduro e na ode be gu na yiri na aduani mu kakra ene maame ne hyase so yare enti o yare no ntimi ni di na ne kun oh my dear didi mame bomoden aduro na wonu mu didi sala be ya aduro ne betimi aye adwuma o krokro maame na o yare ye no enti tani ana ne kun ne krokro na fe eye maame no yase wafa ni kuna china afe ni kuna nye odo a okrokro because first onyesa enti oye so ene obe confess obe ka ne boni a waye akire ni kunu no se waye ne bono si oh mi rampa cho we de maye obone me pese me mpa ucho no so enkasa wo yare didi wo so me pesa meka mani so eye ha wo de wo towa no aka kire me ana na yire ne force na so ka wo se o me pa cho maye obone na untimi enimi ye ntimi fa wachi ekofa be mo so e mane ha okra ntina me so medie aduragu aduane mu kakra me ku kakra oh this is a serious issue serious wow okuni kakra oh e mane ha okra se me mahu dada ntina me so medie aduragu aduane mu me ku kakra obi ka manga beda na obi ka manga beda na yoya eh say ya reho na yesi oh mi roti mode was a won so wen hu me mobo na fa machi nti mi ku encha kura wo be mobo so ahu wo be ma weni trimu ode ni trimu otsum oni ehu mobro ema oba na ono na yire ne nso obi ahu onfom so wo so ni mo wo haw no yare enti ko be yesai oh friend oh say na maye obeyi odo obe pa ocho na we de wa misanu wa bomode akọ pedro na odi egu aduanum kakra na oba ne yare enti afa na okrokro no ejeje so afa na oba oh semi krokro betimi akrokro mi say wodo me ene me nso madwin bu me confess enti me confess wo so how ho yes confess oh serious serious issue me ku kakra yo bia na wo no we yire onfa eduro enwu aduane mu enku kakra bia na wo kunu enfa eduro enwu aduane mu enku kakra enso hwe ne ya wo ye wo hwe kwa ode wo fa so hwe oma wo nya fa hudi wono a oka asema ati wonni right bia wo fi o say odi wo be ka asem bia wo na ye mu hyew e chenkra say de odi eduro e hye mama ba ye kani na Odo Ahomaso say enye enu nti e na betena ho ne wawu enye enu nti e na betena ho na wawu amanonefo mechia mo wi asia fa na nyina obi atadi e na wo hwe Odo Ahomaso internet ne so ebi wo device ya wo mo de hwe
yɛda nyina say na Ghana ha de all over the regions ototobonso atuka afu nyame adum nti no edu ya woda na efiada say ya ye wo yi ase kura ehwe Odo Ahomaso e chichi wo mre odofo yɛda mo ase yɛbɛkɔ so de nsempa no amema mama mo nyina de hia say wo benya atwen huhu because yenya atwen huhu Dudwo na se de midi kan kai no e de apede follow the leader follow the leader follow the fancy follow the fancy hey no gusu no nyem be man ya no so ayo be man ya no so ayo no yi no ku ya no graduates in your school or colleague. Easy, nurses, doctors. Yeah, the piano grow, but we are very serious here. Kakra ya ken, minimum set modi a run from Kodu Benkuno, a silly and pianco. Yes. Ya jidipa, so much sum and much sum ye. Every you better must say, I'm running the best song. You better be a telephone line send the amao. Ebi the ebe ken and yen here war, maybe oh, I do nya. Ye bonya me so mpa ye sir wo fra won so call no betimi aba no betimi de edi wunya de jojo wo anan komo e bebo no wo bia na de aka ho sere be ya wo koma wo bo e beto wo yem ye sani pa bebre yade e wo Odo Ahomaso amen 2017 de ye matantan no ye throw away ye throw away ye yefie din enanimu ema ye be ye ne papa nko a enti wenini de edikan e bia onyonku bi ka kire na wo hwe Odo Ahomaso e wa Adom TV dia ende na ye wa de biara ene efie de biara enwumedu ba ko ne ahyase donko ne de kwayeye na ye nim se ye be sori so no na ototobonso atuka afu nyame wa hye ne din ene onyam edamase ewie ya ware empemu agro kan ya wade ho ya ho siesie e de ko empaso no sai na wo sai ye yo me da se no kure ni nyame anim ni empaso no de e ensem bebre akuma wonim se ba shiti kura ye daso yi no kure ni nyame ani oye opasi se woni ukunu da mpaso a acha 3 days 4 days wo de yibra bonte na behwe okay babia opasi pe mfutu no hu babia e hyehye yeah enti de di kan no oba shiti mpo eye asem ena oba umudu te se me a na wo hye pant na title na wo hu hiahia wo a pant na se onya no sizes ebi di bi achi wow te se ohini chinye ese se wo to kese a wo sha be comfortable wo pia bonti ase wo kun kan wo kwadwuma kun kan se o yo ba wa afo nti obi nkobe wo to ho nti no ahye se be de obe comfortable no wa sign wo de edidi eso na chi no wa sign to de a title kakra wow de ba we sexy no ebe ma we sexy no yeah eni enye se biturumu de ni bi kura na eda wo ho enye bolo ni bi yeah enti no wo ne miensa no wo fi a obetimi ahye kase no obetimi ahye de kase na chi na wo koda hyede e chew no ade se mu grumpa mu agro no wie na chew kora se obetimi aworo ade ahye wa han mu na ja odon sa to ukunu so waje o night because mu adi agro na wie nti unhye dross bi ekura maguga news no shake enye news enti dross kura na ye dida no ya nes e bi so different types esa na ye kaba esa na agro no kofom unse wonipa o we kuma unse bai u kan fom se me ho ofe papa ho ayefe papa onipa so wan sisi o ho kura se be kafra wo nya nika eti se wa kwala ne ho ofe na wunware no se be ne hwena no se be ne ho poto obi nye se obi ne mpe abofra na se ne obi agye no se ne tie abofra kura wo no ne e kasa abofra hu ofa ne ti ne se ka ho na mi se kwala ye hu ofe ti se Yesu kura na hwene no ho nya ya me ye ba tan no kura ye ba ko pe metwetwe me ho me ma hu se abofra no me mpe se obeba me nchen bet mi akasa me free wo kura because ne hu nyan abofra ni de mentano but wo maame na wuni ni no na madwa wo so ahu enti empaso agro no eduru ho no mo amumi nyai obu ho a ne dross pa kuma ne dross sen ho betimi di apam sebe top nsaten a adan wa wali ememe ni bibre because obabi ho a wa sheka wa na wi me say wedding sebe me nya abidie na so mani mmere wedding okay
anything obey ya your wedding no ba na boni tirimu pose say menya no enti ne yankitikiti bi ho na wa forget it okay na obey ma no se be sa na wu kum ni be ma no wo di adwunwi bebre ne man koyi a pakura no tu ni yi a emma obey ma no adwin ba fie obi wo ha ne mpa so akuma we da we nkwa na wawo wawo ebe na singing room self contained ti ebe obo nkura ne ma na egu nchen singing room kura na so ye sakatu kura na bia na abedi kan be fie a obi ma ne nya ma ya sei okay akola no kwa kotieti aso kura ya sei obi ma ne ba obi hu se eso ye na agabofra kotieti aso na se wakowro ne socks ba ko agu so enti se edan mu no se ya anya ne me bia ma anya ni ka de bia ne be keka mu sa mi kwa kwatwempno o mi kuru kwa o mo mi kuru kwa o because edan mu no ene kanyan be ma no okay enti de wo kan na Matias no bi so atiase a na enye ye niam ye be hye ama be ma ne kwan doye na mom efri ye passe edan mo se de tie sanity environment environment no e kan ho ansa na wo body talk no so aba at least spray kura no you bi benye bi 2 cd 3 cd one spray da mu ho obefredun ba na nyunyu fine bi wo ho se bi wiase no grade ye wo bi o yiskani ene ye wo di odiskani achi ene ye wo ye adantamu at least wo mu anumre bi wo ho no we spray ni kura na na wo hye be ma akata wo spray a no atopunu enu se wukunu mra na spray na ye boko wo wura ho a otun kasa dem ha de si wukunye makura spray mu spray no timi to de ne body kura spray mu kakra no wabubo nti oyi a wo se ne ma bi fa ne hwenem ne nipa ye bon wa ni hu ne nipa ye bon no kure ne Yesu anim ne nipa bon but spray ni mpo no me feel say hu hia say wo si ada wo spray mu but ye won samna wo ho a wo di si wo niama enka no ye kama kemu enu so ma wo mre wo di si kakra na afi eni ate say wine say fe enu ntino niama ketenkete ahuga gaga no mary obon se be mi ense bi so na migusu bi sa wo say ye kompem niama be na ye be ye ebia na so de na different let's see dog me da say papa bi enu de se be ya obema ukunu ekwan adro abrekwan na nko no kra onye na dwen se eda no nko bedi oba u kodai wadware fine because during the day juma we what in fifre sa enkanka yen mami ni enuanom a wo mo eko edwa mu na de ton ye ma wodwa so na di stores na de what sweat waba enso ba bi wo ho a oba ye ne hu fifre na wabre o team no de akoda uda ho nyina wo ho bon sabe wo ba o moto amu a enyu akpo ho bon enti che so be ma ne kura won feel say won fa ne hwene ne kura emewo no onu abebo romance impo na ka ne be ma ya sore untu ba ye no dware fine na ukoda enti me ma top out so na me top na me ka chire Esther no abetamko metanu abetamko ukoda fabibo unufu ase wadware no moto am eno nso na eboa so ahu na odi bia bo wa ha mu na ukoda yi me dia me mentan shadros but I say hello People talk say be repeat no be me entie what say me koda men shadros adedia abenda na me ho tete me me penframa me pe freedom so ahu enti wo ball pada no wodi bia bo nufu ase no moto amu yi na tobu ho asa na me nua be ma kan say spray bi ho a enya dia no ode mild but one me nua ba on shadros nti na agenda na wo ka bibi ni na agenda ne ba na me kan say unia be ma na wa spray kakra enti da ho no se nyunyu sent papa bi nyunyu sent bi ne de sent bi na tese fada mu ho no mo so ahu na me kan eja bia na
washada wa mana so atu baabi te say wo ye exercise no na oda ho no mo sa no a na wapagya wo na ba ko te say de wo ye exercise no aye oya no na wo de to ha no asan ma we make wo be ma sa oda ho ntini a wo ye nyina no enti no asan ma na te say de wo ye exercise no wo wi anu a aka ne mienu abom no amma so kosoro e de na abepia na komike na ordinary beto asa ohwe asa ohwe bi sa no so na fe wo wi na me ma na yesa because wo ya de no a na ohwe but asa adentia se na on person wo so ohwe ni ade asa ohwe ankom kaka no adan ni so asa on person no ohwe na me ba adentia no yesa eno me se me ma na ayese nyame bo won no omo wakoma a eduru unse wi nyame me ma na wo ho me ma bɔ mpae a obɔ kyire nyame na yeye ma so abɔ kyire be ma enti no omo wakokoduro bi wo mu se de wo ye na se wo hu eye bibi ese wo me mu no batono de opede a obeba na easy but wo ya na ese wo hwe no ayi na ni ho se so afi na ya mu jake ene yentumi nkyire okay cause entu wi a na mienu ni nyina wasesa ne so okay by force after the exercise up and down no wasesa ne so enti wa ade wa bi na ni ahwe ade ayi ne kwati ahase ese so pagya kakra no asan de agu ne su na kyese ene na da no sa twie ena open so a wadwara wie no na wabomode a otempa so ehwe tv a na wo bo pada abomode a te se de wo ye wo set ne so no wakoto ho sa na wo de bo wachi sa so ahu enti wakoto a wo bo wachi anaupa ane mechi menso je powder ya na srade ye na fasra na chese na te se wa buy bia wa bra white cat bi ho ointment bi ma bra je na fatwi koto je ni mesisi fatwi me enti wo twi na twi na ye twi na ye this kind of arty and was say yeah every day they be massage me and once a while enye e wo mu an wo wa ye keche e bia tobu a wo kondobo no ne konno okay so ehun enti da wo feel say wo kondo no e bia wo ntimi nka ne direct so ename kondo wo nti bedi me enti wa action speaks louder than words enti wa action na wo beye no eno na be manu say me yiri ene opese yenko sekune boy obesi afai sekune ene encheme sekune sex position na no na be sa position no afai no sekune bahuga anyway other four education of course yeah omugusu esiane kama adishima ma call me Instagram page atakuma mazimbi na fe ni msema yake nyina fa o comment no eba ho eno Mary about special panties here dresses what's the ewo kese de den temu achialongo ne ade yake nya be ma no so nye yepe asma yake remember no suka when you one way traffic it should be a two-way traffic and no and money more romantic and accepting, right? Okay, Instagram page, Petsack said today you're looking very nice and watching you live from Hamburg, Germany. Yada must say, Carl for Mama, I'm really enjoying the discussion today. God bless you, Sammy, South Korea for I salute you. Because you South Korea, they actually Omo yen 10 Saturday morning. Okay, Chum sir, sweet sister. What's happening to my voice? Sorry. All right, brethren, me that say. Sammy sir, Mama, you are on point as always. What you guys are discussing is very, very important. And also to the young girls who take everything for granted. Another big issue is the gold diggers, right? Or sickle cell. Okay, young people don't take that serious. God bless you
This is Cole Sammy from Tema. And Paul, yeah, because in fact, the one can very important. You must look at crap. One say, I health issues, you know. See, about worry, check it. Yeah. And sometimes, you know, all we need say, the panu sika, the warfare, the fear, yeah. Wait, the man one in some best obegina if you say that's all we're looking out for. But you know, if you say, yeah, what dear, yeah, but not say a fable. And me, yeah, and I'll buy my wiring. The health to say, meaning moja to say, because sometimes I want to do na ye konwa, I want to me man. I then ye be man on all those friend count and I saw bano and I only wumbo. What one or yes, so don't me quack worry, Miss from now to go. Monina, we yes, yeah, what me our SS. Oh, so you should be ready, but yes, see. Lack of education, my people perish. And our lack of knowledge, my people perish. Enti, emra, yeso ban hu ofe, sika wo mufie, na nentui, the simujre, yenfa ye health issues. Enka ho, enye denye obia wo doctor. Go and see your doctor. The yenye se wetu moja kakra, ni say, mu ye ye compatible, but say mo moja na mo gene eti saying. Betimi awo. Oh. Wako ebusua bi mu na ho fie ofofo nyina sabe omo ya abodamfo ana mema wo ho nyina nya papa sabe ka flow na akoye bebie wo ho ene wo nhwe ene emfa wo ho wo nkonko sra ebusua no nhwe de wo ho mepa mo chew mo me fa eno enka ye ho 2017 yema bibia anya pepepe ne yetutu ya na mo nye na nya kama sebe aye waste sika obi aware ase sika yie papa wontimi nko sam kofa bam bio na akoye bed wo so because pam ukwa ko woda na afa wo ye den na afa akoto adwendwen na de yade ato so. Thank you very much Sammy from Tema yada as papa ena me kan no nyansani ba ko fotimo nsem ye kan ya na ye ba yentimi afa we anka ho ene so all this send bo me Instagram ya discuss no se. Thank you. Na afen so no eye anado do na say yebeka hospital afa na yekako yare bebre na afa ya wade ntimi amaso me pa chawo woni mo yade a obenya ho aduro Ghana mamu ayeti yare bie ni wo beka se ho aduro ni ho ye wonura ebe bre ni ama na se a obetimi live long bit say wonya HIV a say HIV nuro ebu say HIV a yet say etiyade say yasiyade so bia ne yemu hwie no nuro wo ho a eso wa no me pa mo chew enti your health issues there are very 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 important. Person who partner ne ebe you can check your own health issues wunim enti no ebi ankomoboma me there because of ACC no me ni way because of AZW no me nye way na nipa ne nti ase no so me kra me so sa aduane we kra me dia emoa me na je say mo draw mo menu no very very important, very 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 important yo koso mame kenkan kakra ekua Beidu sir always looking splendid. It is by his grace watching you live from Virginia. Wow, USA Virginia. Yeah, the most James sir subscribe I beg your pardon. All right. And me pa mo chomo come Instagram page Atakuma Mazimbi. Na mo fa mo comments na emra bebe ken kan nyina mamo ye gusu de mas papa e bia we na di kan na wo hwe Odo Ahomaso no e bi wo Adom FM me anso na me mpanifo ye wuku ada ne memenda enwure no ndu ni ahyase du ba ko da bi dum yenu ne de ko awie ye ba no Adom TV so a ye wada ene efie da sei enwure du ba ko ne ahyase donko ne de ko awie ye ma mo empowerment ne bibia ma fo aseda kasie mu odru mu ohwam ema TT brothers ato ne bo Ako Spain the wine papa biaba Uncle T red wine now beto one person who wine papa patro ya ketokura das here
ne to anu to kro da se otum say eye wine papa na red wine so de eboa koma ye papa sanso wan fa just red wine ba na mo ode ankuti fruity wine ne nyina toko kase edase we na afi bia na ye bibia ye di ko ba bia ye nko nya ne ho wedding asio engagement asio eyi asio party bia asio adore asibia obeko na Uncle T the special wine ebi wo ho ne no so de say when your ice cubes bi and when the ice cubes crowd the fashion of fridge mu na enchile na for self hwe ebeboa de kama wo nunwa nunwa barrier ho no obehu maracuja house ukwa abenya Uncle T wine bi ato anaso wo tema ene ni mpatemu ho no a eya Tamarona about that's a walk flower no. First traffic light. First traffic light. I show on steady fast so obehu Uncle T house. Or wine a slot she or Uncle T malt to ho or Uncle T energy drink or Uncle T beer just a name be bray. Ewo ho just a sumbu aye proper. Ya tu ye bo aye ni years pen near ma aye papa Uncle T tonebo or ko no konyi say kama it's me pacho. Ebia no shop kakra bi koji wan ibi hihiem na se be obi ntu ekwanko wi tintin se okakopa bi entu bitimi afre Uncle T wine e woda meswe so eye 0303304481 me pa cho tie na masini ye 03304481 and I say 050 050-139-6377 050-139-6378 ubetimi send one email ttbrothers@yahoo.com ttbrothers@yahoo.com ye kan wan ya papa dia uyi Uncle T ni wine se no a wine bia ni hobiom uyi Uncle T ni wine se no a wine bia ni hobiom period. Now I'm so Odo Ahomaso de ye be hu de rama on adepa ya research and ye hu and what is in vogue the ade na ko Uncle T wine ye do ma say so man so ya sene na Thursdays bia any Fridays bia timidi Odo Ahomaso ebrebo me de masaba papa na egbo ni mpamu a ye timi sha atade se de ma she deda oh there be enipa bebre eya saade no eya mfom so na wa ehuhura nte de Ghana wedai wa yi hu nyina akora wo so me say tobu o a mayi mi hu nyina akora mitimi san sore koshawa because ana huhuro na me ho tete me na obu o a neni na taade anane ntum odi free edwemu o sadwuma ba ye na tim enu ana odi akoda Obroni say why they do you they do that? Making they do that. What kind of character is this? Won't you go and shower? I don't hear English. I hear. I don't hear vernacular. Koi me just say enye ada na wo shata de ada. Na say basa wo your ba warefo. Na wo no kunu da ho. Na wa shen entesa madresi Mrs. Adresi What be that? Na wo de akoda mpa so akobia ukunu ho na onso tade animu anansa wonso wo asoja for kwa say ye wo enti e ni enhyefa kompem wo says 90 bi anensa tie bi sa see through bi sa wow na wa bo pa da wi a wadwara wi no wa se wodi ni nanenam dem ho kora asa obi bi atofo mu a wo hwehwe bi sa no wo konyina wo dane wachi anka ba wo se wo kro no odinani ohwe o styles bi no asa yi nani ato nchen na wo twetwe ne ma ba twerema ana twetwe nyomo ba na wo hye atade akuntade koda wo kora wo abufuo bi aye na wo da pare so awaka wo pia wo atofo okay ana sa sexy panty bi tie ibia se ne Mrs. Akaye wo dia pedi odi be pie pedi e wo di wo fie be comfortable na pedi e anadwo sa no eja ye obolofu ekura wo tia ye size wo ho oh sa enta so for so mo share sa sexy ones ibe ye wo size wo ho oh I see
Enti de se da no feel say wo obu oho a ontimi nyi ne ho na na be hye pant de ada fine she sexy wana emi amfini north south east and west dano ye nsofo baako Christ One Nation se branch wa blekuma na ye teaching sanopo no na ye na o say gina oba bi nyina ho na ye kasi tree na wo tro mu ho no okay na edi ade we si say so no obia na ofro baba ko be gina na o say fansasu wapampamu na fakwa pa omumienu a kosi down into ode basa na eduru hafe na osre wasa den o fako so na che say opa ye be si ha enti na dua na esi edi tro mu na eden dua na mi jama wan kasa ansa so enti eno no sa pant no wo sha wa hyede enso Tia na Emma direction. Oh, near ma. Emma direction. Emma direction. And one friend nyumba. Shrema na friend nyumba. Na wo dan wa kwose ni kapampe, wa kwose trap pampe. Obi kura tambo bet. E was because ni buafu ni kunu. Wo hwe ho ahoma. Eba. Adishima Ugusu share Odo Ahomaso ewo Adom TV so ye mamu nyina salute twom pusa papa da mase domo samo ye mre na mo share Odo Ahomaso mare homo mahoye mu no munim emra yeba enti mu ye mre na mo so mo hwe ye be so no na bibia ayese toten na yi atoyi ye kan sem bebre Odo Ahomaso enche maybe a telephone line so ediama but obi send me private message here wo hwa me to na me hwehwe niam wo se akoma monkasa emfa eduane nua ho monkasa emfa eduane nua ho na mani bia ehyepe kwa apesie mpo ohu bo emu kra ye ni mo nua common rice water obenu awie no na isuo no wosoro na emu na kase boy I said cutting quine. Enti no almost say one cause eduane nua. I mean eduane be ni betimi ay simple. Ama ye kun no mo. Eduane so nye say enyina e ma no kwan so benkum ye ni fan so ye. Enti e befra. Eduane ni simple be betimi ay. Eduane ne ye ba dog akwada bu eduane ye no oba bi oho no mu a wo sua no ana onyi otene ma me nche ne ma me ye eduane wo kitchen a onko ofrena onfi no enti ana obu onso a wahye ne ba ne pampesa o ma ne nya hwe because made wo fie made baby bia enti o makwada ne kura nko kitchen wa hwe sane ye aduane enti afe obenyi obeware na fe aduane ye no aye ne problem onimu kura sane ebeye a obeye aduane enti me sra wofo ne sese wodi o wotika se den made wo fie se den kura wo baba ne de hu se den ya obeware obenyi aware enti ya ma ne mra kitchen no hwe se ne aduane na akire no se be ya wa ho ofe do be ko na nso suba do be ba ye mpenisa enti aduane ne nso se ne aye kan oba bi ho no ma nkate kwan anya yi a wakosa enkate na hyehyɛ ne boto no nyina no cover dia kogu enkwan mu so oye nkate kwan bebre nim se ne enkate kwan onim se wosa wo ho no nkate ni siso na be na anwa no efra ni anwa bebre kura yare na wosa ansa no aye obi nim se abe obu oho a ohono kura wonim se woso osone so ansa be mienu miensa ansa no de ayenkwan obu osone so ba kura no ahwe agum ayi no so ye ne mefine bitimi ewurawura mu bebre nim ye enti na wosa mesre se wo yoba bomode se wo besua sane ye aduane because den ya wo be wa ye onuane simple basic simple bay and was so bia no wutimi hu banku de oso obi atimi kan banku ni de banku ni makwa na banku ni nkunuma nkwan okay e was so banku so nimu ye no ane se mbare agbelema ne emori wo de frobu okra wo hu na wonyiyi emaba ni mfim wutimi sone so tu ubetimi asone so ba wo de ebe light ama wo hu no agbelema na banche na fa wo nsa ewuwo mu ne eyiyi emaba no efimu
na fe wo na waka wade wobetimi the few minutes ayeduane ama na ben oba bi won so okwaduane so oya fi se obofo be she mere nkom so obewo ema owo ye me atu ni din ema okoka nyame asema ye be echi no born in primo owu sori koba ye na onwie ye si eti he ni wukuna nya ahoho no otese bo mu a wo be wie no no omko entu also ba wo sane ayeduane fast me ke bi kura stove be na si wo so be for enso ogina ba ko ho sa adenti na wo fa wo nam ni nsiso enam ni siso na wo twitwa ye friend say nkuruma no me ke wa hono wo banku ni siso enti wo da no ho anu abeka banku ni kakra no akohwe nkwa we be na we nso abe fast na wo se emu nso a wo twitwa aje na egu anwa kakra mu di mu ni emu no esi so a wo hwe nso egu ho ye ni na ben very simple say si anu aye wie wo pa atwimako epesadin bi osadin ekosua bi titum se emunu nso ne fro na ba ye emunu di si so anu ahase ye fro no se ye bidie kura wo de ubomu a yero hu bomu ntantantem se wo ko pot mienu a fro ni si wo ye fro ba ko so na emunu si ba ko so se ko pot ba ko ti se Mrs. Akuse onko to bidie fanye na komedo na padi ya bidie nso ajen wo de yero hu bomu nti wo so bomu na wo twitwa wo je na nu tomatoes ni si nchen enti wo tue we na wo de we ni nso esiso all right ahuga ache banku eni nkrumakwan na meko abankwan katenkwan ewo ho ubetimi aye ediedi eduane be edue na wo say oba kwa wade a wutimi na ano hawe so ewo nsa no a enye se de ene bo den ebi ni de me da ase yo kuma awaresem na ye ka no oba opese okunyi cha anwa no yensusu yo anwa no me mamu tia eno ka ho ne me man bibrefu adoa anwa no doso obabu waso onima aduane no ofese nchichincheche no na ye aduane no a ebi abayere nkran ye mfa nse bode kra bode abayere de eden ya ba ko ACDC kra na mo wo mamienu kra at least mutimi achem adi ne fa obema no aba ebi abefo gas ye nyame adom wo bi bayire so pesia ya na eden odutwa mu slans wo unto slices no that's right se be ye sisu na eden na aben esisu no na wutwu mako na wutwu ntosi e wa asankama na blender na woken asankam na poto yiwe eni tapoli obehu so beso ma obechi eni onimu ya na ke so odi firifie ayo koso blender na bada ben ayo blender no di yepe na aye nsuo because o blend dia se ma ne bi kura na apese odi twu mako ni mu ma ne kochokope na se odi nsuo kakra gum nti na enye 100% say watwa mako say ye maame no nti wutwu ntosi watwu mako open entema ma wuku nti wo hwe wonuom bi kura ma ne mienu miensa bi wayiyi ni kase ni nyina obubu egu no watwi na ite se banku emako no wudi bayire kuma ne de sa ni de ema ne a watwi ni bayire ni de me da say amani atwi ni bayire ye kan obi kwa do serious wan hwa o kina no pa enu bi eno bedie ai ba me da say ye me twa ehu akọ aba sisi a ye nche me da say if you're celebrating, wear your drawers every time, baby. You need to wear your drawers. All right, ebebo ye papa drawers shani there a cut across so any number bia wa wadi o unwadi yo show drawers the entie was our for wo show drawers ne say wukunu ebekọ adwuma wo betu kwan oba bekọ awoso obi be yare akwentu beba na oni ho a na kwakọ run by heart e de anim guase yade e de nima bebre e na ebre wo ntimi srew I was here share draws seriously. Na ya mo worry and the was somebody mo ped that dear draws be na mo share. If say me man 2017 bin mas your man no. E man say wo ye day. Wo the first a day si come abra. Menya kase ma share me draws si na ma share me draws. E mo bi na da what say. Now draws back one wo be yi no. Wan hwe yi a na ko hia wuwo. Draws back one wo be yi no. Wan hwe yi na ko hia wo no me. If you say papa no owo yire. If you say obano owo kunu
If you say nipa na wo jan ho na wo da no eye wo maami bi o eye wo papa bi o eye wo nana bi o eye wo fa bi yesremo me kan wo gina baabi e na wo hwa me wo me Facebook channel wo gina ho feet 7 e be see this time o mai eye so akodu fie o wo ba fro o di girl bi wo baabi no wi a wasan ba wo so in fact I was said, "Yetimi doye honam." We need to love our lives. It's very, very important. Very, very, very important. Yema ye ko break your band obi nso sama me privately. Osi akuma. Ene wo mo a, wo mo adwuma mu nso nkasa. Adwuma mu fo timi di wo ho papa. First class. Enkankani secretaries ni binom no mo bosses jai. Enye yen komu ne enkamu nsembebre but that was wo die na onyankopon ogusu na adomdom ye die there will be a day be boss anima we gina so but the name kayo wa sheda ka sheda we say why a busy wo trek and so office or table no so and a woody obi eyere woody obi girl obi papa na wo jojo ni say o fa ne ka kiss ni man confie so papa bu kotodwe pa cho in fact info aminya this time no and that form na mesremo impedifo na kan say we of one sa no ahwe won sa esati ensu nyina anye pe di obi ye ahomachi obi ye anopa ensu to bre winter bre snow bre summer bre obi nyankopon hihye obi ada no pe wo mreso a na ode ama Odo Ahomaso nie Monsua, mojeji munuanu montade mpaboa u free niama tie no tuntu ntra faako ene otu ha ona wakotena ha wo dada efiera to efiera mesrew January money away you have enough time to decide to stop certain things because the power is yours. I'm so grateful that you made time. You're watching us live on Adom TV, Multi TV, and we are grateful. The Queen of television, the Queen of love, the sex doctor. I am here with my renowned resource person, the Reverend Osua, aka Ahuga. Hello, Mary. Hi, baby. Thank you. May I say. Mama, can Instagram kakra and she be phone lines, you know? And the mamo. Abba said, Mama, will you advise that ladies sleep without panties? No, at least. Sleep with some panty. Hot, me said then, me said then, wear something under, all right? May I say. So I would not advise you not to wear something when you're in bed, but let it be sexy, all right? Rich, sir, I'm really enjoying this show, and you're looking good too. Rich, payments from Koforidua, may I say, I don't say Department na person try as a payment from Kofredi and so me pa cho menti asie here. All right. Darling sir, Akuma, you're looking good. Doc has said it all today. Of course, I'll eat it as it is and I'll say it as it is. Thank you. Just walk the talk and you'll be okay. Counselor Sir Abbas. Abbas from Bolga. Mama Zimbi, 21st century ladies think of material things too much. We are in the 21st century and ladies think about material things too much. Forgetting health is wealth. This is true. Health is wealth. Now one day. What? If you rush for money and beauty without through background checks, you may end up using the money to pay bills. Sir. Thank you so much, brother. Thank you. Ure filum ba jumbi. Osube digiskan subada gio. And be careful. Right. Carol says, great show, Akuma. Meda say, Governor say you're looking so sweet and awesome. Keep the fire burning. Certainly, I'll keep it burning for all of us.
Come say your program is very educative. Keep on advising us, the young ones, making preparation towards marriage. Be patient. Some of you are not patient at all. You don't have time to wait. We don't rush into marriage. We don't run into marriage. We need to take time to know each other. May that say. Hetzko sir, Mama, I'm Harriet, I'm Henrietta. Mama, I'm Henrietta. Once a bad, but due to God, and once you were bad, but due to God and your program, I have been there, getting to 3 years, no sex, no dating. Wow. Once you were bad, but through God and Odo Ahomaso, you stayed for 3 years without making love, and things will be okay. Your prayers are heard. No dating, no sex. Sorry, Ama. Me too, Chairman. Sorry, Ama. Me too, Chairman. Sorry, Ama. Me too, 3 times. Ahuga. DJ Jojo said, hello, Akuma. I'm watching you live from Finland. I love your show and keep it up. Wow, may that say. Apia says, Akuma, you and your panelists are too much. God bless you people for your education tonight. I'm Eugene from New Brim. Wow. May that say, Papa. May that say. Liman says, Mama Zimbi, you are very good. It is by his grace. I'm still learning. I love this show. Sometimes in the color of your nightwear counts. Baby. You should know your hobby favorite colors, of course, and colors. And if you're fair or dark, you should wear the color that fits you. And so you'll be looking sexy. It's important. All about night words. Any the or see it was so colors here. Wukunu energy home, any colors are we energy home. I think so. Tuntumwa, where the obasha, ebema who add that strong. Oh, yeah, chocolate. I heard the obasha, Emma who add that strong. Baby, I love you. I love you. Okay, it's about time we open the phone lines. But before I open the phone lines, I'm saying a big thank you to Uncle T, Mrs. Pain Wine, Papa B. This is Uncle T red wine and Uncle T fruity wine. It's good when it's chilled on ice. Baby, you love it, man. Ooh, what a wine. And you want more. It's in vogue everywhere you get it to buy it. But I mean, for parties, for retailers, for wholesalers, call Uncle T on 0303 4481. Yes, also with me, man. I believe I got it right. Clap for me. Pa. That's it. I got it, man. 0303304481. And I say 050-139-6377. 050-139-6378. Uncle T red wine and Uncle T fruity wine. All right. So saying the beautiful lives, you're activating. You can't say bebre. We've spoken about a lot of things. We spoke of a lot of things, lot of things. But maybe there's something hurting you, something disturbing you. You have the opportunity to call through the program and then say it. By God's grace, we will give you the answer. And now the Kenya and our contribution be at the back one. Other Friday, 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703 and I face 0302 211 704. Me pa cho ufra ayama o television volume no emna form baby out here will be internet in so he for my speaker volumes na emna form. Aisha, salam alaikum. Aisha, salam alaikum. Alaikum salam. So yeah, na Aisha pa cho free fi na go. Kumase. Kumase.
Wow. Me that say. Your Aisha yet you. But your problem is that my worry for 3 years. My me bana me 3rd May we mo me 2 years but me couldn't find one camera. Oh. Oh, so sorry. My car was a doctor or no yare. Then saying a doctor say man and fan on camera. It was 2 years me on fan on camera. Wa can one Daddy. And no say ninsa ne ya. Enti doctors ninsa we. And start to say we. And sane ne ya. And I do man asem. Enti no doctor so enti man fan ho nka. Where dey flimsy. E ba jamo fan to mokoto na asem ye be yi ano. Me da say. Hello Gifty e what tema fu ye wazo ye asoko AB Crensel ene ne yire me chiamo. Minata daughters me chiamo. Hello Aisha yetio. Hi Josephine. Me da say. Tema committee be na wo. Committee 2. Committee 2. Oh. And the nako fashions. Ye mama nako ye chiano. Me kuna fonso e wo committee 2. Eh, Miliki Miku. I salute you. Yetio. Mama the two name kaka. Me what say? Ashoma person the two name kaka. Sembe to me abo me. Me ba talk say yetio. Pashomene bema biawo. Okay. By my friend one by me near by the say I'm one hotel. Okay. My ban hotel. By my friend one me baha on person me banya me to imagine me wo ene so sto me friend I on yoka. International na me say me friend me buy on your ba foforo no me say. It's one me awo ba ku. So okay. Enti emo twempna ahen bosumi ahen fi ahen. Oh, but 3 years ni. Mo twempna 3 years. And me angasa me was edru. Okay. Ono so ne papa was edru nti no. See. Okay. Emo ana me date ya ko 3 years. 3 years ni. E go fa bi bisa by me. No person be kasa me ho. Okay. Nti mama me frɛ no ka kyerɛ ne sɛ so person be kasa me ho dia. Nyamanya me bia aba me nsin ni mu ye jiska bi sɛ yakoye nti. Me ka on kasa me ho frɛ na wakate ko nti mama me so ne bufu ye nti o ka kyerɛ ne sɛ so wan first kana amba na yankoye ade na mama a. Ono ko pata okomfu patanji hwanwo. Oh. Ono so ne bufu ye. Okay. By all cancer no 3 days time man no this can buy. Okay. No be no share that no yes. Oh yes sir. Intimate de matuma dream or say my ye ma panichel ma me kra ne na kasa ne ade nti menim say still sad in a woni trim. Me buy our ko krama o ne change say enya agro. Enya agro de enya agro. They say krama wa hospital wada. Na enti osa oba na wen. Oh ha, ono so dadan ni mu bia be ma no so ka ho aye ni aye dadan ni mu. Omo bi enu nyana na dadan ni. Interesting. Akra my friends am ban kra wenya 6 months. Many aba. Ma. Many aba tie bibi. Me sure say either say we the 30 and half an hour di 30 and we the 30 plus. What do you fear him? Patron was in 23 years. Patron. And when your bente started champion, I'm already 30 years. And I'm more champion or the two you say, wow. See, Mumu be no Bama Casamo, I was so jaw, money do, not a bapo bem. At 23, one will be 30 will say. Many about Ochna pa. Go back to Swedro. This guy will not marry you today or marry you tomorrow. Sebe kafra, and men me akwasi ebufu no. Ni penny na otiwe. Boy. Sa otiwe. O ma mi ni hyedem. Ne ba ko no so obejaga no manadi no. O ma ni se nyanko ba ate ho. Mesrew. Ahani studio de ade asa. Watch na pa. Pack your things and your kids and go. Na code of so. Abofra na wonya 6 months na ma wo no. Wan pa mo cho say munni mu ho na mo fa ne matters for us so. Therefore, it is his responsibility. Enya dia o ma me bepa ne cho say wa me baba. Won so mpa ne cho say wa me. And dey me twa mu kura anya nne.
emu hia so bia be sa da me pa cho wo china na pa we can say o me no tumi ni jai bi sa o ba ngra so me share program na sister ba ko so nwa no oba ho no o ka bi say wo ne be ma wo na wo jai no na wa koye bo one tie one tin ye wo say wo no on pay cheating o pese okun abe ware no be respect no one kan boyfriend ya mo ye yo wo say ni kun ware no a wo hwe say moisha your kind say e memma dodo na ye cheat on ko say generally no be me bia ye cheat enu ntini so wo ba wafo na wo kunu kofo wachi kofo ampra na hu a na ka say nti wo jai no a be me bia be ye ba no de wo pese wan me say me yire a mesesa me tifie no febuo ma me pese me hu girlfriend ba wo de mo ye girlfriend boyfriend asem and omu as you speak, you know, there is another woman in that room. Me can cry. If you don't cry at 19 years, 18 years, or for so not so, and your bet at home, or by your sister. That woman was about 25, 6 years. Ayo. But still cry by a new bad for crambo. With me friends saying Pia once and on in Quaby. I saw I knew about that one. And I make a sister to you, and my cousin and your day. The American say, Wunya, you are, and to my good ground one for so. But this is what I will say, who need for so be a deep pepper sister me pacho at 8:23, the other baba. What am I say? And to go back to your parents, Swedro Hono, go back. Me pacho, or try remember, sorry in time. What me sorry in time at least by 10 a.m. Now was Swedro. Now, ko Swedro, coho does so ho. Jemena maudu dof so ha maame ni omonkasa ana akra na wo akra betimi report wo dof so akra dof so but tomorrow Saturday me nye sure say wo mo ye adwuma e na mesumi mpesa obetena ho no why watanta dey I say obesu you promise me no wadada no do akoshe bathroom ho no wadi boy Debbie enti me ochina no go back to Swedro ko dof so udu ho Mama ni omonkasa why me pacho me number 0244 261200 na me 26 pacho 1200 na sa abrante wa sa no odi mfi ahen pacho 27 years 27 years by girl cry na net no so awutu bibi na wasen akofan oni obra bi bo hwe mum ye no nyina anyem no be wa mo yusu keke mum ye no nyina anya onwa mo owo ni dream woman wo ho enti amani waste time okay enya won kwa na wo ye young girl 23 a be ma no bon wan a almost treat you say me pa cho so go home tomorrow so and I oba wadi you pacho that be I have friend me me ade yen kwa bonsen ni ade enye dem kra bonsen ba me de me beto oba no kra nti me kra no hunya me wembu na what be how many days oh okay me ba Monday see o ma kra ni ska na me nkwalo na o si ska ejuma okoye ye ntia ne ka ne ade ntia mama me tia no be se nya mbo na kwa ade obe ma miska o ji sika ne pe na woko ejuma be no ye o tas ni ade oye den Otuta for mom to pavement ni ade at house na se suska we nya agro obe save sika na wahwe na bra boy odidi ma e na ode wo ko sister me ba cho ochina ko wate I mean Odo Ahomaso yes no what is this? Unu oba dada wo san friend so me empie ne kwadi me ba jo obi aba line so lawe hello Saminyangelo mami mi bi yes Saminyangé wana man si oklibone o ma he no panyamu awonye yes awochala we awo misaminya silika matu hegbelo matu ajegbe mo le tu hegbe ni wa o good de tell say mini oba enete oba no me dono wa wari na na neti ana empina minu ka say my preparation ya enche bia by Easter me kwakoye engagement mate misu me peke
mami twai mami ni oh ma woni na di ochira wan say wa ko te na sorry biom until so be na wa de me serew de tiene se me na wo mienu kura wo me na wo tu ena de na sie afi de me ni aba mami person fa o de ne twebe mama dia mama ho atome me so me bufu se den etwe ya na timi krokro me unya ni na enya ni tna wada na che wo ba wo hia no mema tutu amanu se ne mewa wo ena ma no se be bi no nwie de putinse be ma ka so ba na ofo se no je odi me je me ma na wo no awa me 2 years enya ni sa ho na adenta wontimi nya ne ho ade woni oba wo first born e wo so timi ye ne ho ade and some wo second born what is happening? Yes, I'm listening. Unim bibi. Let say. Tama mishia no. Yes. Ena improfumra na nyinsen ko bai. Intimi ye senka. Meye ne ho ade afam ne se no. Sa de enye. Intimi owo ananka. Aye ne ho ade. Afi akweli bi yisu ben bi adia. Hey. Me say atie. Eneja nyame ya adom na mpapa be wuye. Ena Katam so nam me kakra wo me. Nyame ya adom a papa wi. Ani. Se sa na meka no. Nya katam so na kakra wo me se papa be wuye. Na afi bi bebo fo me so na me ye bapani. Ayo. Afi na ne ho ade ne ye no. Achoke. Sanete. O de ade titie no. Afi me kasa kira kwale ya. Wonte. Onye wakwala o. Onye akwala. Onye akwala de. Aha. Etika say me pacho hold it. Me kasa kire obayi a wonte. Aha, koso. Me kasa kire obayi a wonte. That's right. Say me kan bibia kire na onfa. Na me don ni ntimi bia say de me pese oye na onye no. Hamia to the sense em ya na me hu ni amenye me ho. Yo, me pacho oba ne wo ho. Wada u friend fi mompa ye kura o di kind na ba o ma na wo suban we suban de bompa ye suban we suban de bompa ye in fact we me chrome ni I love it ye fra ola we yes me pacho adamo na wutu no enye eye wo nua ba anka wo mpene sa ka by this time wo no akonta to be kon den me srew wo ema ye domo ye bi akomam de do mema mo kam bi kaka cha ne ate ase o kan se ni suban tantan enye ni nyina achi a wo ba wuye sisi fonti no e na fa mu sadi no ni suban ye tantan suban bi obeyi enso kote no e sori ye e ma otimi de hye ne yinsen nyame numu nyame mo wo me se nyame ondomo na nye sika na ye oba ne ho ade me dase o feel say ni suban no enya fa ne koma na wofo me nya ne ho bia wo no because I will follow the almost expect say ye baba akọ papa yi ho oba ba ye ne ho ade enti fo say oba ni suba ne nya so ni mu mana wo follow nti because of ABCD oba no ntimi nwa no omo obibi bi o mebi so omba no ba on be investigate aka asem no ansana na hu se webu abusua no wabu wo kwase a enti de wo bia on be charge wo okay so be ware omba no ware omba no sika de on be gie fi wo nchen enti na mre bia meka no se empatwie ni mo nhye mo dross mo kote ni sorry a mo moso mo asefa a mo nkamia na we nyina na wo nte na wo bedi oba no a protect yourself na wo de protection na no kwakwe mesrew ene anwumre se wo bufu na die na ma wo bo dwode a ene na wo bu anyo because enya de oba meja no wo di no oba no na yo de me kanyina otie wada mesu ona otie wada say hate oba na nso agu ni pase ache medase me de meka na maka no me mpanifo so ha koso tie ye so de o ma gin trebeka ho I'm so sorry some mo ache wa homa no so dofo na nsem wa eba no me nuan mo ma mumia mo hu na be meka so me wa no nche so wa o ja o ho me makwaba de ba Odo Ahomaso. Hello. Me makwaba. Hello. Hello. Me da say. Me ba cho din me bia free. Mpacho ye service madam me kase pin so.
And some yeah, me chia president sing na anywhere the sing na me chia mu nyina why. Yo. Yeah, better. Edase. And then some money nyina kro nyina me chia obia. Yeah, better. Me da say etio. Pacho, problem kakana mi wo wana mpesa mi detuwe. Me pacho etio kasa. Yo, pacho, mene mejere me wo. Aha. Ya wari mse January money ne wa iya. Oh, right, fresh. And ma would that day. Akra so na. Oh, okay. Yep, we answer ya wari. Okay, I prefer no na. Yeah. I know then. Oh, mada. Omu yenta po. Oh, I see. Yo. Na. Yeah, me pacho, your friend is saying, the nya accident emrevi. Oh, sorry. Me da watch up to date me hunyam to me, but me wo sana. Me nya problem how me benem. Oh, sorry. Ama. Me junsa. Pesa me tseno. Are serious. Now we go hospital. Mako hospital twice. Me nya EDI. Mako your government hospital one soundbar. Any your private hospital been so happening before, but still. Okwa na wo ma waduro no e dey na mo ka kire wo man ka se e no oyire ne nansa then ni waduro no wie ne be report ansa na menen ne krampo share problem kai since ni accident no menen no enye okay all right and two person sesa doctor no pacho ai okay me pacho mama ni fa me na mama me sure doctor bi abeko ate okay, and to Jimmy number 0244. Oh, now you know. Wada. For phone man. For phone man. Hello, sister. Sister, hello. Hello, sister. Hello. Hello. Meda nyami shira wate. Hello. Hello. Yeah, good evening. Meda good evening. Me pacho nyami enshira wate. No, amen. When ya or try hum for how many months near when you could na Make us say you worry 3 months na when your accident no. Yeah. And see more worry for how many years ne? 1 year. Yeah, we are now calling over 4 months na you worry. Oh, okay. Wow. Yeah, where the omia kai me listener be on any iri Kumase. Papa no so 14 years. Or yare. Don't ni ontimi ni rain na 14 years. Nancy na ye kakra. Wow. But sister, me de se wukunu enya akukudro. Wetimi afro Odo Ahomaso. Na waka se wako doctors o person system we hwe. Nyamba ya adom. Me kire mo doctor mo be kwa ono so betimi aboa mo waye. Enti me pa ka kire me wukun ne kote no and sorry and say sorry na emu nya den. Sorry na emu nya den na like also jonso wi a emu ya ne ya pa. Wow. Ontumi otu woni na so kra na okasani na obran kasani nukum so ontumi nda na emu ya ne ya yeah pa okodun so pe no dwen won so seconds bi e wo so odun so okay seconds right okay yo mate me pa cho na mane to why 0244 26 0244 26 12 1200 and to wait me assign text message ya mun send me text message say ebi a friend me say me na me wan san mu no then I oh Jesus sorry I would cry me so sorry na me sure so sorry yeah rade enti kenye say ebi a awo mienu bi ba mu ya nana kwa me we dey sorry o nana na ho te say na me adumo na mpacho ho so na adumara kwa o de adum bi na adum ye ye da mo asensem so mo twen na mo nwen na mo hwe ye nana na afrefi he me pacho me frefre dodo a me da say mi krom kwa so ampa yo nana kwa me ye tie o ma me pacho wo yes
Na kama ma dwen kakra na me pese me kire program. Manemra ye papa. Ma dwen no ne se. Yes. Fande se ebia obi ntie wo program yi. Ebia na me wo relationship bi mu me ntie wo program yi. That's right. Ena nyame adom ena ma be tie wo program yi. That's right. Ena wo program na kire me se relationship na me wo mu no. Emi ho kwan se be ma woni oba onye ne ho ade ya woni ne da. Yes. So won say ya tena so dada. Ebia na me mate me ho ase but oba ne kwa. Ebia ye benya time mama ye ho se yen study nyama na ne ayate no yen di so no ebia na ba point me en di so. So that's right. Enti ase ehonum na ya na ye mistake kakra. Okay. No what say ye ho so de. Important. Can wipe my fear. Matu asepa. But ebia mo na ya tena che na ye nimu no. So you understand for so be shemu serious din a ebi ana ye betumi ya dofo pa da chi o but na sa dia na betiti yankem so yes it we den yes ebi a me imagine kire na me kire yo so medasi akabe ya yen ya ye wo mo deda no ye betele sa na do ye da so wo bat yen for so say ye be ye wo mo ho ade no munya mo ho ade ba munya mo ho de because edeka opening che the American one me nya ikada me the ensempa no gospel no gospel no eno na me go so eka e wo Odo Ahomaso wo dey relationship wa mo promise mo be ware na awade no mo ntimi for failure mo starting to mo ho ade mpo enso e bia mo di mo ho na abortion na mo ye ene wo yare infections mo ko hospital ne ade na says kam ka say no mo fan twen na nko yo ba ne ho ade wontimi ntwen a kakra na obetimi no akoye ne wo ware no me ba joti ase e na afen so no mo relationship no bia na mo nya matured me fan say mo 25 wo 25 or no wo 23 mo ye relationship go dey obon say wo nya me type of man wo nya me type of woman what you say enti say edie memu na black covenant bi memu na promises bi fa memu and it's ordinary relationship wa mo be na temporal na mo nye permanent say de mo ye no a emfa yade bi amma emfa akomate amma emfa duabo amma enti mi bo nyame sumpa ye se nyame ya adom enenne nkofo pimpim amo mpratwe mu a wo mo di omo ho wo mo hwe Odo Ahomaso na mo atese me akuma mama zimbi me se de ye ne se mo wo mpratwe mu a mamu nim ho no na ba ko beti ase na ba ko nti ase it doesn't matter number of years number of months you're in relationship you can break up now and I won't say anything again. Okay. Me da say. Wait me pache wo. Me wansen ba ku bi anka. Manemra kasa. Me pese me to wani. Me pache kasa eti. Family say bia when you go relationship bi mu. That's right. Na nipa na ka kire wo se. Obi aba makwan mu. Nipa na oba makwan mu no. Okwa eti se me boafo. Into a cancer and no aka yo mati. Na later no o di my ni sika free nipa ne chen. Na nipa ne man sika o na oji. Say na make no ati masi o. Mati asepa. Pa ni say nipa ne ni Ghana ha. Ai. Wo kan na ne boafu. Na so oji nso mu na mu die. Eno na American. Oda obi papa. Oda obi kunu. Oda obi yiri e wa America, Italy. Ana say Denmark. Ana Sweden no. Say sika na ya bremo a. Say woni na enjoy say sika. Ana mo bi ni. Me. Eti America sa no ho. Oji sika na. Hu ni o te be ye. Mene wa. Ya ebia, nyame me ho ane say nipa na send ni sika no. Okay. Wa send details ni nyina afa phone so. Okay. So ho. Ba wo kapena ne boafu. Mensu me hu say tadia no enye. Enye o kana onti aja ne. Because emma bi sa no, emma sa no, eni membe bi sa no. Hwe, on fa nkosi aga. The supertantan no. Na say see is believing. When you na sesem, woni nipa na etwempena. Wono no emwa say mo bepa mo de, na mo odada obi e wo so hu say
nipa no a all this kind man no wakacha ni so odi boyfriend wo ba bia odi girlfriend wo ba bia enti nipa no so hu say bia ono wo hwe ne girl ana wo hwe ne boy hu say say nipa no oyo trofo so ye be man wo Ghana ha o oyo ba na wo Ghana ha yo o trofo e ma me friend nipa no wo friend nipa no me friend no e na nipa ne kan den chere o ye wo ho bia chere no but me nim asem ko a later no so koka chere nipa no but ya start science and in scan wa kan chere say oh memua no sa boy no niti mo kano wonya papa oboa me bra pani o sheda no yes na person hu say wo do me ana I mean there are so many ways to kill a cat open it ma say me ni mfia wadie mfia me was 31 enti wo say katrama wo he kan sembebre enti me srew so ko ka cheni pani den yo wo twon ho because already know what disrespect oh by many dear was so the man first place wa farm out say why wa kwa bi oni bi and you sensation nyina so na esike o ye ni meme bi sika keke ye ni meme bi sika keke wono owo snow no mu no woni me kwa mfa so onya de sika enti ya mama nwen say abrochifo no sabe omo nim nyansa omo nim de omo ye enti ba cho o wi ofo nsa no ahwe nsa me da say ye be ka say chire me number 0244261200 me da say papa se mu nyina mo ye mre na mo tena Adom TV ho na mo share Odo Ahomaso na pema mo telephones na mo kasa ye na dodo no so hwe mo me Facebook channel no I salute all of you aka America kra oba kasa eno mer yo me da say sese no abrabo na ye bo no ese ye de no kure ene passion ahoden na ye de bo abrabo no enye sugar o abrabo enyo ankasa okay nti obi apese obo brako wani bia hu se abrabo na ye twedetwe na eku na wetimi edi nkunim me da say ahuga ga oba no a oso onprima be ma no ene ne nabie mu no asetena na fon wa hu so be ma no dada no enti wa two program hu so eni se ojeja no ho be ma no edi no abreko onye ne ho ade enti papa oba no pese koye ne ho ade enti na o ma woni ne biem no enti se wo pede ne eboabo ho ntem na kokoye ne ho ade anya sa ade ne ewunya ne biem paki woniama Pake uniama, chapi nyimuche jimo. Pake uniama, chapi yoniche jimo. Pake uniama. Intente mwa 2017. Ye nyeja ye hunsa. Me da say so ye mre. Na wo cha Odo Ahomaso na hwe me cameraman sa kuma we dey masem and wa camera me I salute my cameraman me sound man MCR the set designer me light man producer director Prince and J and to you mo television ho mo internet so mo hwe no I love you more have a great weekend me da say come on man.